Om Swastiastu. Awali malih ring channel Titiang Nai Channel. Sadurung lantur lurus subscribe channel niki nggih. Dumugi mawi guna lan rahajeng miarsa ya. Halo guys. Mangke niki pemargi selanturipun tampil ring Pura Sakti. Kirim ukur wenten ibu-ibu penyuluh saking Kecamatan Buleleng. Desa Jeroning idedani pacang pedak tangkil lan nunas pengelukatan ring Pura Sakti puniki sampun sepatutni idedani nguningin indik sapunapi pola palih lan tate didi idedani ritat kale tangkil. Titiang indik tudonan pengobaktian dan tade titi lunas pengelukatan sane kelaksanayang ring Pura Sakti. Sane pertama lunas pemarisuda utawi pembersihan ring pelinggih lebu. Kaping kalih ngaturang sembah bakti ring pelinggih Betara Wisnu. Pengobaktian kaping 3 inggih punika ring palinggih Ratu Gedi. Sane kaping 4 kelanturang ring pelinggih Dewa Ayu Taman Sakti. Idedani para pemedak sane rauh tangkil sane pacang nunas pengelukatan taler keiring nunas pengelukatan ring genah pengobaktian sane kaping 4 puniki. Sejeroning taler idedani nunas pengelukatan nenten kedadosang ngelepas busana tur mangde nganutin tate titi sane wenten ring Pura Sakti.
genah pengabaktian saking kaping untat ring utama mandala inggih punika ring linggih Ida Bathara Sakti. Para pemirsa, asa punika mungguing pulah palih ritat kaleng laksanayang pengobaktian lan lunas penglukatan ring Pura Sakti kirang langkung atuk titiang lunas gang pengampura puputang titiang untuk para mesanti Om Santi Santi.